Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy's my vriend, hoe lyk dingetjies al by jou? Kyk jy, ek sal vir jou een ding sê. Tyd is nou nie meer aan ons kant nie, wat ek meen, van vandag af, Saterdag, die 13de Desember, is ons dan so kort is ons hier op die hake van Kersfees en Nuwejaar. So, ja, en as ons so baie wat gedoen moet word, waarom is jy al eens besig? Ek weet my een ou chom al in die Kaap, hy doen mos die stainless steelwerke goed aanry. En so, en hy sê vir my, sy werk lê reg oor tot in 2026, so hy probeer maar so hier en daar klaarmaak waar hy kan. Maar ja, hier aan my kant, ek hou maar altyd hier van onderkant by boom, of hier op die walle van die groot dam, Dambaai, hou ek maar dinge dop en so. Kyk, daar is net te veel nuus, wat ek meen, daar is net hopeloos te veel nuus. Dit is net verbuisterend, en so. So, ek kyk maar, jy weet, na die goed wat my interesseer. Nie net hier in Suid-Afrika nie, ook in die buiteland en so. So wanneer ek met jou gesels, bring ek vir jou eintlik maar so 'n paar highlights. En so, en jy kan self op YouTube gaan kyk. Ek het gewoonlik die links van hierdie video's wat ek gekyk het, inligting wat ek bekom het ek hier in die onderkant, also in die, waar die comments is, net bokant dit, het ek daai. So jy kan enige tyd self na dit gaan kyk, man. Maar iets wat vir my interessant is, ek hou dit nou al vir jare dop, en iets wat vir my interessant is hierdie verskriklike narratief wat gedryf word deur 'n sekere kamp, en dit oor Israel. Nou Israel is waarskynlik een van die kleinste landjies wat daar is. Maar vanweë 'n paar goed, so onlangs soos 1945 die oorlog en so meer, en die sogenaamde genocide wat daar plaasgevind het, die uitwissing van miljoene Jode, is ons nog steeds op daai ding van Israel. Toe Israel nou in 1946 rond hulle vryheid gekry het, waar hierdie lappie land vir hulle gegee is en so aan. Sedertdien word daai narratief nou nog steeds gedryf, maar niemand praat oor die ander genocides wat wêreldwyd al gebeur het nie. Maar kom ons kom hier na Suid-Afrika toe. In Suid-Afrika spesifiek is daar twee wat vir my baie prominent is. Onder andere eerstens die genocide wat gepleeg is deur die Hollanders, is dit gepleeg teenoor die Khoisan mense, of die Khoi en die San, maar spesifiek die Bushman, soos ons altyd gesê het, die Bushman. Wat ek meen, hulle was daar vanuit die Cedersberge, daar waar die Olifantsrivier rivierhoek afloop tot daar in die Weskus in, was daar groot konsentrasies gewees van die sogenaamde Bushman. En hulle word geag as die oorspronklike inwoners van Suid-Afrika. Ja, hulle was lank daarvoor ons nog hier gekom het. Glo dit of nie, Julius. So, hulle was lank daar, en hulle was ook so ver hier op in die Oos-Kaap in gewees, soos ek verstaan. Almal stamme en tribes. Maar kom ons gaan terug na die Wes-Kaapse kant toe. In die 1700s wat ek meen was al wet gewees, jy kon 'n Bushman skiet op 'n Sondag. So wat gebeur het, hierdie familie baie Christelik, al die waardes en goedes is reg. Jy gaan kyk toe die oggend van die wa, span die osse in of die perdekar of wat ook al. Gaan jy kyk toe, bid jy daar, en so kom jy terug huis toe, mamma het lekker kos gemaak, eet lekker soetpampoen, en eet 'n vleisie en rys en whatever, dan gaan lê jy bietjie daar, SMK, en dan staan jy op, en dan gaan skiet jy gou vir jou Bushman. Weet jy wat hulle met hulle gemaak het, nie, my anyway. Dit was die wet, dit is nie stront wat ek opmaak, jy kan gaan lees daaroor, dit is alles vandag daar, ons het nie meer 'n encyclopedia nodig of soiets nie, everything's there. Dan die ander ding, boereoorlog,
Wat het die Engelse met ons gedoen? Hulle het ons plase afgebrand, ons vrouens in konsentrasiekampe gegooi, ons kinders. Die boeremagte wat gearresteer is die Wensolidaal na Sint Helena toegevat en alles daai en so aan. Toe hulle terugkom, toe hulle nie meer plase nie, toe word het gegee vir die base. En dit is hoekom ek so weerstand het oor die woord Afrikaner. Ek is 'n Afrikaner. Kan nie saam met dit stem nie. Ek kan tot nou toe nog nie soort van enigstens sien wat is die kriteria vir my om myself te identifiseer as Afrikaner nie. Ek kom van 'n Franse afkoms af. Jy ken ons Frans, ons lekker bedonderde mense. Ons vat die kokkie, ons kap sommer mense se koppe af. Maar wat ek meen, my voorvaders was vervolg vir hulle Christendom in Frankryk destyds. Met die skraping van die, wat was dit, die edik van Nantes, so meer. So, dit is ons hier gekom het. Maar nou terug by Israel. Israel voel nog steeds dat hulle behoort erkenning te kry vir daai, al die jare wat ek meen is meer as 80 jaar terug, of kom ons sê 80 jaar terug, moet ons nog altyd betaal daarvoor. Amper soos die ANC, na 30 jaar, ons moet nou nog steeds betaal, geldjie betaal, ons moet saamspeel met hierdie ding, voorheen benadeeldes. So, maar Israel, daar is goed al wat gebeur wat ek my nie wil oor uitpraat nie en so, en baie mense sê het is 'n genocide, is 'n volksmoord hier die Palestynë. Gaan kyk vir jouself. Maar hierdie week weer, jy weet, Tucker Carlson, een van my gunsteling YouTubers, alhoewel hy is nie net 'n YouTuber, hy het Movies se groot televisiekanaal, waar hy praat onder andere, hy vra en so meer. En dan kom maar ouens uit die, en ek neem aan, hulle praat dus altyd van die Jewish lobby in Amerika, dis wat dit vir hulle moontlik maak om altyd daai simpatie uit Amerika uit te kry, en ook geld om daai dierdollese oorlog wat hulle teen almal maak. Hulle het nou onlangs vir Qatar binnegeval. Hoe belaglik is dit? Qatar is een van die grootste vennote van Amerika. Amerika het groot lugmagbasisse in Qatar. Hulle val Qatar aan Israel met Amerika se geld. Nou, hoe belaglik is daai? Maar hier vra Tucker Carlson die vraag oor Israel, en dan kyk ons na 'n man soos Ted Cruz, wat 'n diknek is in die Amerikaanse regering, en hy vat dit weer na die Bybelse kant toe. But tell me how the government of Israel has been better for us than the government of Qatar, and of course you can't. So you've got two options. A, you can scream at people and call them Islamists and say you're not really a Christian, you must be worshiping Allah or something. You're a suicide bomber if you go to Doha. And that, that intimidates the crap out of a lot of people, and they're like, it's not worth it, never mind, I'll be quiet. But over time that doesn't work. Or you can drop politics and statecraft and national interest. You can just change the terms completely of the conversation. You can stop talking about what's best for your country, because neocons are never going to win if those are the terms of the debate. What's best for our country? Pfft, they're not even contestants in that. They have no interest in what's best for our country, of course. But you can change the conversation to theology. Watch. I will tell you, there is a movement among Christians, particularly young Christians. The public polling numbers of support for Israel among young Christians is plummeting. And they're being spread lies. They're being spread lies, isolationist lies, that we should withdraw from the world because nobody wants to hurt us. But they're also being spread theological lies. They are being taught replacement theology, which is a lie that the promises God made to Israel and the people of Israel are somehow no longer good, they are no longer valid, that when God made a promise, he didn't mean the promise he made. If you've already guessed Ted Cruz, you're absolutely right. And instead, it is an argument that the Christian church has replaced Israel and the Jews are no longer God's chosen people, and all of the promises throughout the Bible are now a dead letter. The church needs to engage and say the Bible is not silent on Israel, the Bible is crystal clear on Israel,
and in the church, we will stand and fight. And you can just say it point blank. God demands that you support the government of Benjamin Netanyahu. Now, who would be vulgar and dumb and reckless enough to say something like that? Who would actually invoke God himself to justify a political alliance with a foreign country? Man, you'd have to be someone who's not worried at all about the afterlife to say something like that, because that is a reckless thing to say. Ander ding wat my opgeval het is, en ek wonder al vir jare daaroor, hoekom moet ons nog steeds R22 'n pond betaal vir die Engelse? Wat ek meen, onthou op 'n tyd in die 60s moes hulle 2 pond betaal het vir 'n rand of so iets. So ja, daar is 'n storie vir 'n ander dag, maar ek het altyd gewonder, hulle is 'n eiland, man, is dit honderde eilands, heel wat groter as Robben Eiland, maar is 'n eiland. Hoe, wat ek meen, die industrie daar, hoe die hel maak hulle dit? En ons weet mos al die jare word het gesê, London is the money capital of the world. En weer eens hier Piers Morgan, hy gesels met Tucker Carlson. Like what's their British economy? I look at the economy of, I don't know, Wales in 1900, and it's like, it's coal. They mines, they dig coal, people burn it. That's what their economy is. Field of Birmingham 100 years ago, well, of course, it was steel making. What's the economy? There's still a lot of manufacturing in the UK. A lot of but manufacturing. as a percentage, your economy, percentage of manufacturing could be a lot less. a lot less. It's almost non-existent. Yeah. Right. So But we still have one of the biggest economies in the world. Now, but what is that economy based on? a lot of things. Okay, what's the main one? Well, I've just said to you, there's a lot of manufacturing. That's the main one? Well, there's a lot of technology stuff going on. There's a lot of scientific stuff going on. En in die gesprek vra Tucker vir hom iewes skielik, maar Piers, hoekom is julle so ekonomies so sterk, so groot? En Piers noem vir hom, ja, hulle het hierdie fabriek en daai fabriek, hy sê, maar die een ding wat jy uitlaat is die feit van julle banke. Julle leen eenvoudig net geld vir mense teen moeise groot rentekoerse, maak dit julle noodwendige sterk ekonomie. You haven't mentioned the biggest one by far. Well, go on. Was lending money to people. It's banking. Banking, yeah. Okay. That's we're in the city of London right now. Sure. How many things are being made in the city of London other than debt? It's one of the financial hubs of the world. We're right in the city here. I know we're sitting in the city of London right now, run by Sadiq Khan. Right. But again, it's not as bad as people think it is. But hold on. Is that really an economy if your economy is and selling and leasing pieces of property again and again to different people? Nothing's being created. But that's Banking, not true. That's not true. We are creating things here. A lot of things. Like what? There's a lot of money. Barada. Okay. Yeah, there's of course there's a lot of money because people from around the world stash their money here because it's a system based on fairness. There's a lot of manufacturing, not as much as there was 80 years ago. How much is in London, man, your biggest city, the dominant city? I don't know city? the percentages, so we'd have to check. Pretty much, unless you're talking about like burritos being manufactured or whatever, I don't think there's really any. The bigger problem for us is not what economy we're doing, it's how we manage the economy. So it doesn't matter where the money comes from? No, it does. But successive governments have dragged us to a place where we have almost zero growth. Without growth, you can't have a successful, thriving country. That's not true. Have you been to Japan? It's like the most successful, thriving country in the world. It has had no growth for a long time, not real growth. And we've gotten these lectures from the bankers for like 30 years. Japan is dying. Ever go to Japan? There are 4-year-old girls in the subway alone. There's not one speck of litter in all of Tokyo, and it's one of the biggest cities in the world, 12 million. It's an incredible society. It's the opposite of New York, London, Baltimore, Detroit. It's incredible. I know you've been there, and I know you've had these naughty, forbidden thoughts like, wait a second, I thought we dropped a bomb on them. How are they so great? No. I like going to Tokyo. But no growth. How'd they do that with no growth? No. I was assured by libertarian economics, if we had no growth, things would be bad. Look at this. I like going to Japan, but I wouldn't swap it for London. Right. Jy sien, dis die antwoord van Piers Morgan. Maar ek sê vir jou, al die jare, Suid-Afrika word afgeknou deur die Amerikaanse ekonomie, as ook die Engelse ekonomie, Europa, en so aan. Want hulle was altyd afgunstig op ons. As ons vandag, môre, besluit as Afrika, die kontinent, ons staan saam,
dan kry hulle nie almal griep nie, hulle kry almal weer seker COVID. Want ons het niks van hulle nodig nie, absoluut niks nie. So hulle hou Afrika so onstabiel as moontlik polities, deur militêre optrede of wat ook al, en dan kan hulle mos doen wat hulle wil. Dit klink na 'n conspiracy theory vir jou, maar dit is nie. Gaan kyk vir jouself, gaan steek jou vingers 'n bietjie in die gate en gaan vra, gaan kyk na wat is daar. En onthou, moenie die eerste beste storieetjie wat jy hoor glo nie. Vat daai storieetjie in jou kop, sit hom agterin, pak nog 'n ou se opinie in, pak nog 'n ou se opinie in, en dan begin jy die dots connect, dan gaan jy sien waarheen dit gaan. So hierdie week, en ek laat die skakel vir jou hieronder, hierdie week het hy basies ons verduidelik wat gaan finansiëel in die wêreld aan. Dat die groot Amerika, the greatest country in the world, staan eintlik bakkant by China vir geld. En hulle paai ook vir Japan, wat baie van die dollar skuld gekoop het. Want onthou, hoekom is dit dat die dollar, alles moet 'n dollar verhandel word? So ja, vra wat 'n ou moet vra, goed wat jy nou moet kyk, want hier kom groot veranderinge wêreldwyd. En ons holle is amper by die punt waar dit uitval. Maar as dinge in Amerika platval, gaan ons bitter swaar kry. Dit is verseker so. There's a very old saying in geopolitics. You can be an empire, or you can be a debtor, but you cannot be both. For 80 years, the United States defied this rule. They printed the money, and the world accepted it. They sanctioned their enemies, and the world obeyed. They were the masters of the universe, but this week, the master had to go begging. In Caracas, the United States is doing the unthinkable. After years of trying to destroy Nicolas Maduro, after seizing his planes, freezing his accounts, and putting a $15 million bounty on his head, Washington is suddenly desperate to make a deal. Why? Because the petrodollar is dying, and they need Venezuela's oil to save it. And in Washington, the new Treasury Secretary, Scott Bessent, is facing a nightmare. He needs to borrow $3 trillion this year just to keep the lights on, but his usual customers aren't buying. So he is forced to look across the ocean to the very country the US calls its greatest enemy, China. Do you see the irony? The United States is currently waging an economic war against the two countries that it needs the most. I worked at the IMF for many years. I have seen this pattern before. When a superpower starts begging its enemies for resources, it is not a 4D chess move. It is a liquidation sale. Today we are going to look at the two desperate deals happening behind closed doors. The oil deal in Venezuela and the debt deal with China. Because if either of these deals fails, the American economy does not just recession, it stops. Let us start with the humiliation in Caracas. If you want to understand how weak the American empire has become, you do not need to look at the GDP numbers. You just need to look at who they are shaking hands with. Dan natuurlik hier by ons plaaslik, wat ek meen, wat kan jy sê van die hele ding? Ons het hierdie kommissies van ondersoek. Ons het al hoeveel male het ons gehoor van die ou het dit gedoen nie, daai ou het daai gedoen nie, die ou het met die ou gepraat en daai ou sê ek het nooit met hulle gepraat nie. Mswanga kommissie nog steeds aan die gang. Ek dink hulle gaan hom seker 'n break vat om te braai of 'n slaai te vat saam met 'n koue kalkoen. So ons sal seker weer van hulle in die nuwe jaar hoor. Maar die groot ding is die ANC het, like by daar Diskant Brakpan, het hulle 'n konferensie gehou. Net om weer hulle ideologieë en so meer te besweer. En natuurlik hulle kiesers te oortuig dat hulle is steeds die beste opsie. Aan die ander kant, in KwaZulu-Natal is daar besig om 'n ding te broei, en daai ding gaan dalk in 'n volgende revolusie verander. Want jy sien, hulle is mos nooit tevrede nie. We thought the revolution stopped in 1994. Nee, papa, het werk nie so nie. Die revolusie duur voort. Julius Malema het hierdie week gesê natuurlik
dat, en ou moet jy altyd, ou moet partykeer luister, 'n pel van my het altyd gesê, as jy die waarheid wil hoor, luister na 'n dronk mens of 'n kind. Maar Julius Malema het hierdie week gesê, die volgende president van die ANC in 2027 is raai wie? Yes, dit is hy, meneer Fikile Mbalula, en hy sê, dis nou Julius, hy sê, as Fikile Mbalula president raak, gaan hy die DA onder hulle se gate skop. Of het gebeur en of het nie gebeur het, maak die saakie. Dis nou vir jou ding. Maar, die ander ding is, dit is die rede hoekom die EFF nooit die binnenkamers van die ANC weer gaan sien nie, want hy sê, hy is nie bereid om saam met 'n man, soos Fikile, te werk nie. Aan KwaZulu-Natal is daar ding besig om te broei. So weet ons nou almal van die meisiekie, Tuduzile, as ek dink haar naam is Tuduzile, ja, Suma, wat nou daai manne oorgestuur het daar in Rusland toe. En het lyk my daar was 'n klein misverstand toe hulle daar aankom, toe sê hulle, nee, papa, oorlog toe met julle. Soos nie ou dae. Oorlog toe met julle, daar na die Oekraïnese grens toe, ons gaan daar vir julle meer nodig hê. Blykbaar was hulle nie indruk, hulle het gegaan vir opleiding, lekker vet party daar, so garnale en die ons champagne na die tyd en die dag loop hulle klas. Maar, as daar nou 'n vorm van verraad is hierdie nie verraad nie. Meneer die president, is hierdie nie verraad nie. Wat? Daar is 'n dingetjie wat broei daar in KwaZulu-Natal. Party ouens sê hulle kry die reukie van 'n staatsgreep. Daai klink interessant. Anyway, hier so vir jou 'n paar opinies daar uit die ANC se konferensie die afgelope week. En tot die nuwe tydelike minister Kashalia van die polisie, hy is ook daar. Hy het ook 'n paar goedjies te sê gehad. En dan was daar natuurlik hierdie wonderlike vrou. En sy het amptelik bewys dat die ANC kan nie korrup wees nie. Because you can't be corrupt if you're poor. Dit is haar redenasie. So, is dit slim of wat? Ek weet nie. Wat sê jy? We are committed to really designing more revenue generating strategies so that we can sustain ourselves. The ANC as an organization, if it was a corrupt party, we would not be poor. We would be tapping into the resources of the state as a governing party. So that's something to note. Are learning a lot as you learn in the ANC until you die. So it's important that we always take these opportunities not for granted. We're here with veterans, with former president, everybody else, wisdom that is here. It's amazing. So ANC members must understand that we are in a course to deepen the level of consciousness, also to make sure that we invoke conscience in each and every member of the ANC for the ANC to be able to continue with its renewal agenda. So ANC must be renewed. That in the US we have a gentleman who now listens to other people in South Africa who are saying things which are untruths basically, and that he feels he has to trumpet that. We need to rise above that. And the African National Congress has to rise above that because America in total is not necessarily the gentleman that's in office right now. We've had very good relations with the American people, diverse as they are. They've always supported the African National Congress during the liberation struggle, but many have supported us in our democracy. They've supported us in building our democracy. Our manifesto going into the general elections really spoke about shifting geopolitics, understanding that geopolitics are definitely shifting, making a case for the Africa Free Trade Area Agreement. For us as Gauteng, that's very critical. We really at the center of that, and speaking about how do we exploit that to the benefit of majority of Africans. The ordinary African, I think, is very important. But secondly, was just to say that we always have been and we always will be against a unipolar system. The liberation tradition, which has emphasized self-determination, sovereignty, Pan-Africanism, democratic constitutionalism, and socioeconomic transformation, those elements
are not represented by any other political party that does not come out of the liberation tradition. And so, you know, for me, what has happened here is potentially of some real significance for the country going forward. What is also important is that this process is for ensuring that we prepare young people that are going to take over leadership of the ANC, so that they understand what their role is, so that they understand that the ANC is the organization of the people and not the organization of leaders. Well, look, the public statements that General Mkhonazi made, now being examined by the Madlanga Commission, much of the evidence that has been led so far suggests that the main elements of the picture he painted is correct. So we have a problem of organized crime. We have a problem of infiltration of these cartels into the criminal justice system and into the political process. What is clear in the conversation we're having in the NGC is that the membership shares those the concerns about the degradation of our institutions, about the suggestion that people at the very top of the political and criminal justice system are implicated. And I think our membership are indicating that they want these matters confronted. But I can say that for sure we're focusing on building and strengthening our machinery, and we need resources to be able to do so. And that work is ongoing. But I do want to stress that you've seen a number of political parties when they come into power, and then they grow their headquarters, they grow everything because they can access resources of the state. We can't access resources of the state because it will be fraud, it will be illegal. Nou ja, daar het jy dit, uit die mond van die suigeling uit. Hier in Port Elizabeth, Geberga, daar baai, hulle die afgelope weke, earthquake, een of ander ding, seminar, of wat ook al, hy en Pelvis het altyd vir my gesê, jy weet, hy gaan na 'n seminar toe, hulle is net so seminar daar, dit drink nie so baie nie. Hulle is sogenaamde earthquake seminar gehou, in die mees onwaarskynlikste plek, waar daar ooit, in die volgende 1000 jare aardbewing sal wees. Dit is blijkbaar 'n nasionale ding. Maar dit in midde van die feit laat, ons het 'n hele paar krisisse in Port Elizabeth op die oomblik. Daarbij is die ding so, dat ons het koalisiepolitiekie. Die ANC het 48 seats onder ons burgemeester Lobishe se 8-party coalition. Dan het die EFF 8, die NI wie ook al is 3, die top is 2, PIC 1, AIC 1, dan die Eindparty het ook 1, en dan die UDM, hulle het ook 1, in die 120 seat council. Nou volgende jaar, is dit weer sulke tyd vir munisipale verkiesings. Maar nou sê hulle, dat Lobishe, sy het beloof, om van hierdie lysie van haar, ek dink al is 8 punte op, soiets, dat sy beloof dat sy gaan hierdie goed uitsorteer, nee, is 9 nou, sien ek. En hulle lei soiets, approval of organizational structure of the municipality, het sy blijkbaar 'n kruisie by gekry. Filling of senior management and 100 critical vacancies in the municipality. Capital budget spending in order to avoid unapproved rollovers by National Treasury. Ook 'n kruisie. Approval of the overtime policy to eliminate the abuse of municipal resources. Crazy. Improve revenue collection. Crazy. Finalize the long outstanding matter of the suspended city manager. Crazy. Dan punt nummer 7, put measures in place to ensure
that creditors are paid within 30 days of receipt of invoices. As jy teleurgesteld by nou, ook 'n kruisie. Opening and the launching of the cruise liner 2024-25 season. Bam! Reg gekry. Fantasties! Baie dankie, burgemeesteres. As the festive season approaches, a total of 34 cruise liners are expected to dock in Gqeberha's port. The influx of tourists is anticipated to boost local economic activity, creating temporary job opportunities and supporting businesses across the metro. In the last season, we have gone to the value of 100 million into the contribution of the city, and we are hopeful that it's going to go in the same tune because of the increased days, even though the cruise ships have dropped. Efforts are underway to guarantee seamless port operations this festive season, as well as to elevate the city's profile as a leading cruise destination. Always have pre-planning meetings for each and every vessel that comes in. We've got pre-planning meetings whereby everybody actually sitting around the table, whereby we're going to be planning in terms of security, in terms of how we're going to be actually docking the vessel, in terms of our resources, and then also in terms of the berth, where the vessel is going to be. En dan het sy het ook reg gekry the launch of the inaugural SME Small Business Summit. So hulle daai summitjie gehou. Nou ja, wat kan ou nou hiervan sê? Jy weet, hulle sê daar's nog steeds 'n skandaal aan die broei. Dis nou hierdie MSCOA compliance wat hulle anyway uitgekontrakteer het vir 360 miljoen. Dit is net om te bepaal of hulle al die goeders doen. So jy gee dit vir 'n buitemaatskappy om te sê, kyk vir ons, kyk hoe lekker, doen ons alright, of whatever. So, daar is ook nog 'n bommetjie wat moet ontplof, en so, tikkie klok. Een van die dae is dit munisipale verkiesings. So, ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek is lankal by die punt waar ek trust in partypolitiek. Partypolitiek na my beskeie mening hoort nie eens in 'n munisipale bestuursstruktuur of 'n munisipaliteit nie. Moet mense wees met koppe, mense wat kan dink, en dan moet dit mense wees wat dit kan doen. So ja, ek sien jou trein elke Saterdagoggend 8 tot 10 die Moerkoffie Express. Lekker enetjie hierdie van Will Jordan, kyk hom bietjie. Geniet die res van jou week, mag jy op geoliede wiele loop. Baie sukses vir jou. Ons gesels volgende Saterdag weer. Wanneer laas het jy trein gery? Ek is Will Jordan en luister na die Moerkoffie Express Saterdag omstreeks 8uur op Radio Suid-Afrika. As jy vroeg opstaan, skink 'n moerkoffie en klim op die trein met Alwyn Beton. Dis nostalgies, soms intellektueel, met 'n tikseltjie moer en pittige voer vir jou gedagtes. Oh, peace train sounding louder, Clyde on the peace train. Ooh, I hear, ooh, come on now, peace train. Oh, peace train sounding louder, Clyde on the peace train. Ooh, I hear, ooh, come on now, the peace train. Saterdag 8uur, sien jou daar. Groetnis. En ek sluit hom af met hierdie wynkie, 'n ernstige wyn van die Toeskloof Kellers. Nou, het maak nie saak waar jy in die land sit nie. Gaan net op die webwerf en gaan kyk jy. Die Toeskloof Kellers. Is net so daar waar jy dit oor die Toeskloofberg afgaan na Woesterse kant toe, daar naby Rosendal. As jy al verby ry, vat dit teug. Alle mapstieks. Nou Ashley altyd gesê, alla perskus. Radio South Africa, your voice.
24/7.